Dobar dan, dobrodošli na Šrak Tehnik Live webinar koji će biti drugi u nizu webinara u 2021. godini koje ćemo organizovati u narednom periodu iz našeg studija u Mostaru. Moje ime je Samir Badžak, ja sam voditelj poslovnice u Sarajevu i ujedno produkt menadžer punionice električnih automobila. Webinar se snima da bismo ga postavili na sajt kako bi se kasnije mogli da ga skinete i preuzmete. Cilj nam je da u narednom periodu stručni tim po različitim oblastima organizuje webinare koji će vam pored stručnog znanja donijeti informacije o primjeni naših proizvoda u praksi. Sada ću podijeliti ekran sa vama kako bismo mogli početi sa prezentacijom. Današnji webinar ima za cilj da vam pruži informacije o punjačima električnih automobila uopšte i posebno ono što Šrak Tehnik ima da ponudi u toj oblasti. U toku webinara možete kucati pitanje o tekstualnom modu, a po završetku možemo i diskutovati. Za sada će vam biti mikrofoni isključeni zbog moguće mikrofonije i smetnji, a po završetku prezentacije omogućujemo njihovo uključenje kako bi mogli diskutovati. Napredak tehnologije, posebno u posljednjih 10 godina, donio je mogućnost da se u potpunosti zamijene automobili na fosilna goriva sa električnim automobilima. Punjači su logična posljedica bez kojih nema ni elektroautomobila. Novi automobili, a odskoro i kamioni koji se pojavljuju već imaju domet i preko 500 km bez dodatnog punjenja sa baterijama u automobilima kapaciteta i preko 100 kWh. Koliki je to kapacitet vidi se kada se uporedi sa sadašnjim olovnim akumulatorima u našim automobilima koji su 12 V, 65 Ah standardno, tipično što daje 0,78 kWh. Dakle, trebalo bi oko 130 komada akumulatora za 100 kWh. Pri tome imamo smanjenje cijena baterija, modernih baterija za 10 puta u posljednjih 10 godina, a povećanje broja ciklusa punjenja i pražnjenja na preko 10.000. Vrijeme punjenja baterija se pri tome smanjuje za 10 do 20 puta, ali se karakteristike baterija zadržavaju. Također, dimenzije i težina su značajno smanjuju. Tehnički gledano, sa strane elektroautomobila sve je već danas tu, a ozbiljnih povećanja kapaciteta baterija i pada cijena bit će i u skorijoj budućnosti. Da bi električni automobili imali smisla, potrebno je u BiH podići značajno nove proizvodne kapacitete obnovljive energije i to one koje ne zagađuje životnu sredinu. Po nekim računcama nama je potrebno oko 3000 do 5000 GWh dodatne energije kako bismo napojili 1 do 1,2 miliona automobila koji će se mnogo više voziti sa vrlo jeftinom energijom. Sadašnja proizvodnja električne energije je oko 18.000 GWh godišnje, od čega najveći dio otpada na termoelektrane, to je nekih 11.000 GWh, a 6 do 7.000 GWh se dobija iz hidroelektrana. Dakle smo 1 do 1,2 miliona automobila, znači trenutno u Bosni i Hercegovini registrovano toliko automobila na fosilna goriva. U budućnosti pretpostavit ćemo da će to sve biti automobili na električni pogon. Srećom, obnovljivih izvora energije ima sve više, on je sve većih snaga i većih stepena iskorištenja, pa je dobijanje dodatnih kilovat sati potrebnih da se nadomjesti energiju fosilnih goriva dosta izvjesno je u Europskoj uniji, a nadam se i u skorijoj budućnosti i u Bosni i Hercegovini. Današnji komercijalni fotovoltaik paneli već dosežu iskorištenje i preko 20%, dok se u laboratorijama već postiže iskorištenje blizu 50% od ulazne svjetlosne energije, što je teoretski maksimum uz ograničenje zakonima fizike. Vjetroparkovi su uobičajena stvar u Europi, pa i kod nas Mesihovina i Jelovača već urađena i statusana godišnja proizvodnja je 254 GWh, kao i odnedavno Podveležje od 125 do 130 GWh. Hidropotencijal su također mogući resurs uz oprez za očuvanje životne sredine, posebno kada se govori o mini hidroelektranama koje vrlo pažljivo treba koristiti tamo gdje to ima naravno smisla. Ekonomski gledano, cijena utrošene električne energije kod nas je višestruko manja od cijene benzina za isti efekat, ako se govori o cijeni struje za domaćinstva. Naravno, zavisno o tarifi, a u svakoj varijanti značajno je cijena niža. Mala računca je da je put dužine 100 km, pri brzini 100 km na sat potrebno oko 20 kWh, jer je snaga oko 20 kW,
pri toj brzini i za 1 sat se potroši 20 kWh. Da bi se to nadomjestilo, potreban je 1 sat punjenja pri 20 kW ili 10 sati punjenja pri 2 kW. Naravno, potrebno je nešto više kada se dodaju gubici u čitavom sistemu, ali jasna je poenta, što veća snaga, kraće vrijeme punjenja. Ono što je moguće ozbiljan problem je da u nedostatku obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini mi bismo bili prinudno i vjerovatno bi išlo na to povećanje proizvodnje putem sagorijevanjem uglja, nafte, proizvoda u nafte i tako dalje, da bi se dobila potrebna energija za pogon elektroautomobila. Energetski bilans u tom slučaju je gori nego u automobilu na fosilna goriva, jer se veća količina energije troši zbog gubitka u prenosu. Zagađenje životne sredine, posebno sagorijevanje uglja, je ozbiljno, a i u moderni automobili manje zagađuju sredinu nego naše termoelektrane na ugalj. Pa je u tom pogledu neracionalno proizvoditi struju u termoelektrani da bi se vozili u elektroautomobilima. Ovdje ćemo nešto reći o punjačima. Globalno se punjači električnih vozila mogu podijeliti na AC i DC punjače, kombinovani i punjači za bicikle. Postoje druge podjele prema namjeni, na primjer možemo ih podijeliti na javne, polujavne, kompanijske, privatne. Prema načinu montaže također možemo podijeliti na slobodno stojeće, nazidne. Prema tipu priključka također moguće podjela, jer današnji punjači se prilagođavaju tipovima automobila koji još uvijek prate različite standarde u svijetu. Ovdje na slici su prikazani tipovi priključaka u različitim zemljama. Takvi priključci su na primjer tip 2, kombinovani CCS priključak, japanski CHAdeMO ili Tesla Supercharge, mada na europskom tržištu i Tesla koristi tip 2 priključak. Dakle, kao što smo imali različite vrste goriva, sada imamo različite vrste priključaka na elektroautomobilima. Naravno, za brze DC punjače potrebna ozbiljna snaga, najčešće se trafostanica mora postaviti u blizini same punionice. AC punjenje automobila je sa ispravljačkim blokom u samom vozilu, dakle naizmjeničnom strujom. Za većinu europskih automobila se primjenjuje ovakav način punjenja sa priključkom koji nosi oznaku tip 2. To je trofazni priključak 3 puta 400 V, 50 Hz, najčešće sa strujom do 3 puta 32 ampera. Mi u Šraku smo uglavnom fokusirani na tu najčešću grupu punjača koja se koristi u Europi. Ovdje je prikazan CCS2 detaljno, drugi konektor sa lijeva. Sa lijeva na desno je priključak CCS2 na automobilu i on može prihvatiti bilo koji od dva priključka sa desne strane tip AC tip 2 ili DC priključak sa komunikacijom u gornjem dijelu konektora. Takav automobil se dakle može puniti i naizmjeničnom strujom, najčešće manje snage, kao i jednosmjernom DC strujom većih snaga. Najnoviji modeli automobila imaju često ovakav priključak i vrlo vjerovatno će postati svjetski standard u budućnosti. Šrak punjači su logična posljedica težnje naše kompanije da u elektrotehnici pratimo moderne trendove s opremom visoke kvalitete po prihvatljivoj cijeni. Na našem sajtu možete lako pronaći različite vrste punjača, od kojih izdvajamo Cion seriju, koja ima izvanredan odnos cijene i kvalitete i vjerovatno su trenutno najpovoljniji na tržištu. Sve naše stanice su AC sa priključcima tipa 2, 3 puta 400 V, 50 Hz, 11 do 44 kW. Počet ćemo sa e-Charge Public serijom punjača za javne površine koje se odlikuju vrhunskim dizajnom i visokom kvalitetom izrade. Mogu biti izrađeni od prokroma ili od klasificiranog čelika. Na našem sajtu ćete ih pronaći pod šifrom EMPUB. Snaga ovih stanica je 11, 22 ili 44 kW, kao i većina sličnih u Europi. Priključak je tip 2, kao i kod drugih stanica proizvodnje Šrak, koje se najčešće rade do 44 kW. Obračun utrošene energije je moguć na samoj stanici uz daljinsko očitavanje preko komunikacione linije između kompjutera i stanice za punjenje. Komunikaciona linija je RS485, Modbus, RTU, Remote Terminal Unit, je udaljena terminalna jedinica. Drugi način rada je sistem zatvorenog kruga korisnika koji bi imali kartice za uključavanje punjenja. Moguće je također i sistem koji se koristi u Europi, gdje se svi podaci mogu prenijeti GSM mrežom, putem GSM mreže,
po otvorenom OCPP protokolu, Open Charge Point protokol, otvorena tačka, znači punjenja po protokolu, koji je open source i naravno besplatan za javne stanice za punjenje. Postoje programi kao i serveri koji komuniciraju po ovom protokolu i mogu očitavati energiju i vršiti sami obračun. U našem programu imamo i posebno kućne punjače koje možete pogledati na našem sajtu. Oznaka je MHOM. Ovi punjači se odlikuju jednostavnim rukovanjem, posjeduju sve potrebne zaštite. Ipak, obzirom na cijenu, preporučujemo Cion punjače koji mogu da se koriste i kao kućna varijanta. Mobilni punjači su malih gabarita i mogu se priključiti na takozvani uputo priključak, tamo gdje nema standardni tip 2 priključaka struje. Postoji i verzija sa Bluetooth komunikacijom. Sličan punjač se najčešće dobija uz automobil. Na slajdu vidite seriju Cion punjača koje sam već pominjao, a koji ima veoma dobar odnos cijene i kvalitete. Opciono mogu biti sa stubom, montirani kao slobodno stojeći. Svi Cion punjači su AC tip 3 puta tipa AC sa priključkom tipa 2, 3 puta 400 volti, sa ugrađenim svim potrebnim zaštitama kao i obaveznom komunikacijom sa automobilom prije početka punjenja. Svi Cion punjači su obezbijeđeni sa mjerenjem diferencijalne struje curenja do 6 mA. Snaga im je 11 i 22 kW, ali svi oni mogu da se podese da rade sa ograničenjem snage od 3,7 kW, odnosno 16 A monofazno do pune snage 3 puta 32 A, to je 22 kW. Ukoliko na našem sajtu ukucate pojam Cion, dobit ćete u prozoru pretrage sve Cion punjače koji su na raspolaganju, kao i cijena i mogućnosti isporuke. Sad ćemo nešto malo više reći, detaljno predstaviti. Dakle, najjednostavniji, najpovoljniji su M-Cion 11C 11 kW i 22C 22 kW sa fiksnim kablom dužine 5 metara i svim potrebnim zaštitama. Snaga može biti i manja, ako se tako postavi na punjaču od 3,7 do 11, kao što je već malo pre spomenuo rečeno. Slična je stanica 22C, samo je snaga od 3,7 do 22 kW. Kao što vidite, ona je kompaktna, malih gabarita, izrađena od kvalitetnih plastičnih materijala u skladu sa europskim propisima. 5 LED dioda na prednjoj ploči kod svih Cion stanica signaliziraju i daju potrebne informacije o statusima i alarmima stanice putem blinkanja i promjenom boje. Ono što vidite je parkirno mjesto za takozvani ženski kraj kabla. Nema mjerenja ni otključavanja stanice, znači sistem priključi i puni. Sljedeća Cion stanica je 22P. Ova stanica ima poseban kabel koji se i posebno naručuje. Kabel je sa muško-ženskim konektorom, inače sve ostalo isto kao i kod prethodne stanice. Stanica nema mjerenje ni upravljanje uključivanjem, dakle sistem kao i prethodni priključi i puni. Dalje. CR je oznaka za punjače sa čitačem kartica koji je hardverski sličan kao i prethodni, uz dodatak da ima ugrađen čitač kartica. Uz uređaj se može programirati do 75 lokalnih RFID kartica uz pomoć jedne master kartice. LED diode promjenom boje i uključivanjem određenih blokova LED dioda signaliziraju sve potrebne informacije korisniku. Ova stanica isto kao prethodna, samo što ima umjesto fiksnog kabla žensku priključnicu na prednjem donjem dijelu. Dakle, uključavanje stanice pomoću RFID čitača i kartice. Kabel se posebno poručuje kao i kod drugih stanica ovoga tipa sa priključnicom. Ovo je online stanica kod koje se sa karticom identifikuje korisnik i uključuje punjenje. Komunicira po standardnom otvorenom europskom protokolu za punjače OCCP, za koji je nadležna open source alijansa iz Holandije i postao je standard za punjače u Europskoj uniji. Svi podaci sa protokolom šalju se na server koji može biti bilo gdje instaliran ili iznajmljen od kompanije koje vrše očitavanje i obračun utrošene energije. Priključak su tipa 2. Ove stanice će biti dostupne početkom sljedeće godine, znači u toku ove godine nismo mogućni poručiti ovakvu stanicu. Na slajdu su osnovni tehnički podaci za Cion stanice, znači to je ono što smo već manje više spomenuli.
tip 2 priključka, punjenje od 3,7 do 22 kW, 400 V, 16 do 32 A, sa fiksnim kablom, utičnica, DC mjerenje struje, greške, klasa zaštite IP54, otpornost na udare IK10, priključak odozdo ili od pozadi i temperatura opsega, radna temperatura od -30 do +50. Materijal kućišta je plastika, kao što je već napomenuto, boje su kombinacija svjetlo-siva sa plavim i postojane su na uticaj okoline, znači na UV zračenje. Dimenzije stanice su približno 300 mm širina, oko 500 mm visina i dubine oko 200 mm, tako da se može lako postaviti na zid garaže, svake privatne kuće, kompanije itd. Ovako izgleda otvorena kutija sa priključnim klemama. Kao što vidite, data je sila pretezanja šarafa na klem lajsni za napojni kabel. Za 22 kW potreban je kabel 5x6, mada je preporuka da se postavi 5x10, dok je za 11 kW potreban 5x4 ili preporuka 5x6. Napojni kabel je potrebno osigurati i diferencijalnim prekidačem, popularnom feed sklopkom, kao i odgovarajućim zaštitnim osiguračima. Ako govorimo o uređaju snage 22 kW, treba izabrati feed sklopku 40 A i zaštitni prekidač ili automatski osigurač od 32 A C karakteristike. Za uređaj snage 11 kW potrebno je postaviti osigurač 20 A C karakteristike. U slučaju na priključnom kablu možemo zaštititi i našim kombinovanim prekidačem koji ima obje funkcije i osigurače feed sklopke. Ovdje je jedna recimo varijanta K667832, znači to je ovaj uređaj. Svakako ako su mogući prenaponi na mjestu ugradnje, bilo atmosferski ili mrežni, uslijed promjena na mreži potrebno je ugraditi i odvodnik prenapona, kao na slici. Ovo sve potrebno kako bi imali besprijekora rad stanice. Kao dodatni pribor može se dobiti prokronski stup za montažu jedne ili dvije stanice. Ako stavljamo dvije, znači montaža je leđa u leđa. Visina stanice je 1,5 metar, ukupno od prirubnice do vrha stanice. Također kao dodatna oprema mogu se poručiti zaštitni prekidači, feed kombinovane sklopke, kablovi i drugo, to možemo vidjeti manje više ovdje, sve smo to malo prije nabrojali, ili kombinovane sklopke gdje imamo skupa i osigurač i feed sklopku. Imamo još stanice za punjenje, javne stanice za punjenje bicikala, znači one se obično montiraju na nekim parkiralištima ili stajalištima koje obično su natkrivene i napajaju se putem solarnih panela i imamo mogućnost za punjenje električnih bicikala. Toliko o cijelom punjačima, samo da na kraju kažem da imamo i punjače, kao sam već spomenuo, električnih bicikala i ovdje su priključci 230 V i 50 Hz sa standardnim utičnim mjestima i naravno sa svim potrebnim zaštitama kao što smo nabrojali. Hvala na pažnji.